Απολαύσετε μια μοναδική διαδρομή μέσα από την ιστορία και την καθημερινότητα του νησιού. Η Κος είναι πλούσιο σε ιστορικά μνημεία νησί και παρουσιάζει εξόρουχα ενδιαφέρον. Αποκαλείται επίσης και νησί του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, επειδή εκεί γεννήθηκε ο Ιπποκράτης. Η σημερινή Κος είναι ένα σύγχρονο τουριστικό νησί με πολλές δυνατότητες, συνδέονται διαμονής, ψυχαγωγία. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο που χαρακτηρίζει το νησί είναι η ατελείωτη ποδηλατόδρομη, γι' αυτό και πολύ συχνά η Κος χαρακτηρίζεται ως το νησί του ποδηλάτου. Monuments and exhibits a remarkable archaeological and touristic interest. It is also known as the island of Hippocrates, the patron of medicine, because there he was born. Kos at our times is a modern touristic island with a wide range of choices as far as accommodation, food, sports, excursions or entertainment are concerned. Bicycle routes will be quite tempting on this island, which is one of the Liebe Gäste, Elma Kos City Train Bus heißt Sie auf der schönen Insel Kos willkommen. Wir laden Sie ein, eine einzigartige Fahrt durch die Geschichte und Alltäglichkeit der Insel zu genießen. Die Insel Kos ist reich an historischen Monumenten und weist archäologisches und touristisches Interesse auf. Sie wird auch die Insel des Hippokrates, des Vaters der Medizin, genannt, da er auf der Insel geboren wurde. Heutzutage ist Kos eine moderne touristische Insel mit vielen Möglichkeiten im Thema Aufenthalt, Essen, Sport, Ausflüge und Vergnügen. Es muss erwähnt werden, dass es auf der Insel unzählige Fahrradwege gibt. Deshalb wird sie auch oft Fahrradinsel genannt. Sevgili misafirler, Elma Kos City Tren Bus hepinize güzel Kos Adası'na hoş geldin diyor ve sizi adanın tarihi ve gündelik yaşamına yapacağınız eşsiz gezinin tadını çıkarmaya davet ediyor. Tarihi anıtlarıyla zengin bir adan olan Kos Adası, arkeoloji ve turizm açısından dikkate şayan bir yerdir. Aynı zamanda tıbbın babası Hippokrat'ın doğum yeri olduğu için Hippokrat'ın adası olarak da bilinmektedir. Günümüzde ise Kos, konaklama, yemek, spor, gezi ve eğlence konularında çok çeşitli imkanlara sahip. Çağdaş bir turistik ada olarak dikkat çekmektedir. Dahası adanın göze çarpan bir diğer özelliği ise çok uzun bisiklet yolları. Bu özelliğinden dolayı Kos şıklıkla bisiklet adası olarak da bilinmektedir. Η αρχιτεκτονική της Κο είναι ιδιαίτερη, πολλές επιδράσεις από το ξένο στοιχείο. Κατά την Οθωμανική περίοδο, η πόλη είχε όλα τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων πόλεων παζαριών. Η ζωή ήταν γύρω από τον οποίο ενούσαν τα φυσικά του σκουπάκια, όπως το Σασί, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα του Φρατάνου. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν άντεξε την φορά του χρόνου, και σήμερα από μια πιο μοντέρνα οικοδομή. The architecture of Kos is unique as it has been heavily influenced by foreign elements. During the Ottoman era, the city gathered all those characteristics of the so-called bazaar towns. Life was restricted around the commercial road, which was resided exclusively by Muslims, as well as the bazaars situated in the heart of the city, at Platano Square. The traditional architecture failed to resist the degeneration of time and has been replaced by a more modern structure. Die Architektur der Insel ist besonders, weil sie viele Einflüsse von den fremden Elementen hat. Während sich die Insel unter osmanischem Joch befand, hat die Stadt alle Eigenschaften der sogenannten
Umgebung ausschließlich Muslime wohnten, und dem Handelsmarkt, das sich im Zentrum der Stadt befand, am Platanusplatz. Die traditionelle Architektur hat der Abnutzung der Zeit nicht standgehalten und wurde heutzutage mit einer moderneren ersetzt. Kos mimarisi farklı Japonca mimarilerin etkisi altında geliştiğinden kendine has özellikler taşımaktadır. Şehir kendi çağının pazarken yapısının tüm özelliklerini taşımaktaydı. Hayat etrafında sadece Müslümanların yaşadığı, ticaretin canlı olduğu cadde ile şehrin merkezinde yer alan çarşıyla Platanus Meydanı'yla sınırlıydı. Geleneksel mimari yapı zamanın yıpratıcılığına karşı koyamadı ve bugün bu eski mimarinin yerini çok daha modern bir yapı biçimi almıştır. Και με τις οδού Γρηγορίου του Πέμπτου μπορείτε να δείτε τα ερείπια της αρχαίας αγοράς. Η αρχαία αγορά ήταν το εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της ΚΟ. Οικοδομήθηκε κάτω 4ο αιώνα π.Χ. σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της πόλης. Η αρχαία αγορά της ΚΟ είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχουν ανακαμφθεί ως σήμερα στην Ελλάδα. Ως αρχαιολογικός χώρος η αγορά εντάσσεται στην ευρύτερη αρχαιολογική ζώνη του λιμανιού. Το ορατό σήμερα τμήμα της οποίας καλύπτει μια έκταση 152 μέτρων μήκους και 82 μέτρων πλάτους. Στη ζώνη αυτή, εκτός από το ορατό τμήμα της αγοράς, το ορατό είναι τμήμα της οχύρωσης της πόλης, τα ιερά της Αφροδίτης και του Ηρακλή, υποδομικές νησίδες με τα λείψανα ιδιωτικών κατοικιών, αλλά και τμήμα του αρχαίου λιμένα της πόλης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα λείψανα του δωρικού ελληνιστικού ναού. Ο δωρικός ελληνιστικός ναός και βωμός του Διονύσου, 4ος αιώνας π.Χ. είναι χτισμένος κατά τα ελληνιστικά πρότυπα σε σχήμα π. Μπορείτε επιπρόσθετα να θαυμάσετε και το ιερό του λιμένος, Αφροδίσιον, αφιερωμένο στην Αφροδίτη Πάντινο και την Αφροδίτη Ποντία. Χτισμένα το 2ο αιώνα π.Χ. περιλάμβανε δύο δίδυμους ναούς δωρικού ρυθμού. Το ιερό καταστράφηκε από το σεισμό του 469. Κοντά βρίσκεται και το ιερό του Ηρακλή. Το ιερό του Ηρακλέως, σύμφωνα με τις πηγές, το ιερό του Ηρακλή ιδρύεται τον 4ο π.Χ. αιώνα και διέθετε κήπο, ξενώνα και οικήματα. Οικοδομήθηκε στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα μετά από μετατόπιση του ανατολικού βραχίωνα του τείχους του λιμένος, πάνω σε ένα υπερυψωμένο τεχνητό ανάγνωτα του οίκου σχήματος. Πρόκειται για ένα ναό με μορφή απλού οίκου, το οποίο περιβαλλόταν από στοές και μνημιακές εισόδους. Μπορείτε να περιπλανηθείτε στη στοά του λιμένος που επάπτεται με το λιμενοβραχίωνα, καθώς και στα λείψανα του βορείου τείχους της αρχαίας πόλης. Στη δυτική πλευρά της σύγχρονης πόλης μπορείτε να αντικρίσετε το αρχαίο στάδιο, τα ρωμαϊκά λουτρά με τις Βεσπασιανές και το γυμνάσιο, δηλαδή μοναστήριο, γνωστό με το όνομα Ξιστό. Το γυμνάσιο πήρε το όνομά του από τη συνήθεια των αθλητών να ξύνουν το σώμα τους για να το καθαρίσουν από το λάδι που άλυφαν επάνω τους πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε επίσης μερικές θαυμάσιες ρωμαϊκές επαύλεις με εξαιρετικά ψηφιδωτά δάπεδα και τυπογραφίες και το θεατράκι Οδείο. Γνωστό αξιοθέατο είναι επίσης και η περίφημη ρωμαϊκή οικία, Κάζα Ρωμάνων. Η ρωμαϊκή οικία ή Κάζα Ρωμάνων είναι μια ρωμαϊκή έπαυλη πομπιανού τύπου του τέλους του 2ου αιώνα και του χτισμένη στα ερείπια μιας ελληνιστικής οικίας με θαυμάσιο αποτυχευτικό σύστημα που βρίσκεται στην ΚΟ. Αποτελείται από 36 δωμάτια και 3 υπαίθριους χώρους, τα έτρια ή άτρια από το λατινικό άτριο. Η οικία έχει αναστηλωθεί. Το 1933 ο μεγάλος σεισμός κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την ΚΟ. Οι Ιταλοί που τότε κατήχαν το νησί βρήκαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε πολεοδομικό ανασχεδιασμό και πραγματοποίησαν εκτέλειες ανασκαφές, καθώς γνώριζαν πως κάτω από τα ισοπεδωμένα κτίρια κρύβονταν αρχαία μνημεία. On Gregory 5th Street, you can see the ruins of the ancient Agora. The ancient Agora was the commercial and social heart of Kos. It was originally structured during the 4th century BC, at a short distance from the city's fort. The ancient Agora of Kos is one of the greatest that have ever been brought to light in Greece. As an archaeological site, the Agora is included in the wider archaeological zone of the fort, the visible part of which seizes 152 meters length and 82 meters width. In that zone, apart from the visible part of the market, part of the city's fortress can also be seen, along with the shrines of Venus and Hercules, as
as well as a fraction of the ancient fort of the city. You can also see the remains of the Hellenistic Dorian temple. The Hellenistic Dorian temple of Dionysus was built in the 2nd century BC according to the Hellenistic patterns in a rectangular shape. You can also admire the shrine of the port, Aphrodisium, which is dedicated to Aphrodite Pandemos and Aphrodite Hermia. Built in the 2nd century BC, Aphrodisium included 2 identical temples of Dorian architecture. The shrine was destroyed in the earthquake in 469. The Shrine of Hercules is also nearby. According to the sources, the Shrine of Hercules was raised in the 4th century BC and had a garden, a guest room and residences. It was constructed after the replacement of the east arm of the port wall, built in an artificial trapezoid shape. It is a temple which looks like a simple house surrounded by halls and exits. You may wander around the porthole attached to the port arm, as well as the remains of the north wall of the ancient city. On the west side of the modern city, you can see the ancient stadium, the Roman baths with the Vespasians, and the gym known as Xystol. The gym was named after the habit of the athletes to scratch their bodies so as to clean off the oil they applied before the games began. Don't forget to visit some of the magnificent Roman mansions with the mosaic floors and wallpapers, as well as the Theatre Conservatorium. Casa Romana is also a very famous site. It is a Roman mansion of Pompeian pattern built between the 3rd and 2nd century on the ruins of a Hellenistic residence, with a wonderful sewage system across. It consists of 36 ground and 3 underground rooms, which are called atria in Latin. The residence has been renovated. In 1933, the Great Earthquake annihilated Kos. The Italians, who had taken over the island by then, took advantage of it to proceed in a reconstruction and realized thorough excavations, as they were well aware that under the remains there were ancient monuments to be found. The Italian archaeologist narrates undertook the excavation, and then the Italian administration went on to completely renovate the residence, which had been completed in 1940. Auf der Straße des Gregorio des V. befinden, können Sie die Ruinen des antiken Marktes erkennen. Der antike Markt war das Handels- und soziale Zentrum von Kos. Er wurde ursprünglich im 4. Jahrhundert vor Christus in der Nähe des Hafens der Stadt gebaut. Der antike Markt auf Kos ist einer der größten, der bis heute in Ausgrabungen in Griechenland gefunden wurde. Der archäologische Platz gehört zur weiteren archäologischen Zone des Hafens. Der heute sichtbare Teil deckt eine Fläche von 152 Metern Länge und 82 Metern Breite. In dieser Gegend kann man außerdem einen Teil der Befestigungsbauten der Stadt, die Heiligtümer der Göttin Aphrodite und des Herakles, Überreste der Häuser, aber auch einen Teil der antiken Hafens erkennen. Sie können ebenfalls die Ruinen des dorischen hellenistischen Tempels erkennen. Der dorische Tempel und Altar des Gottes Dionysos, 2. Jahrhundert vor Christus, wurde nach den hellenistischen Beispielen in der Form des griechischen Pi gebaut. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, das Heiligtum des Hafens, das Aphrodisium, welches der Aphrodite Pandemo und der Aphrodite von Dia gewidmet ist, zu bewundern. Gebaut wurden die beiden Tempel im dorischen Stil im 2. Jahrhundert vor Christus. Das Heiligtum wurde 469 durch das Erdbeben zerstört. In der Nähe befindet sich auch das Heiligtum des Herakles. Den historischen Quellen nach wurde es im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet und hatte einen Garten, ein Gasthaus und kleinere Gebäude. Es wurde Ende des 4. oder Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus auf einem erhöhten Damm in Trapezform östlich des Hafens gebaut. Es handelt sich um einen Tempel in der Form eines einfachen Hauses, welches von Durchgängen und monumentalen Eingängen umringt war. Sie können in der Passage des Hafens spazieren gehen, welche sich an der Grenze mit dem Hafen befinden, sowie auch in den Ruinen der nördlichen Mauer der antiken Stadt. Auf der westlichen Seite der modernen Stadt können Sie das antike Stadion, die Bäder, das Gymnasium hat seinen Namen von der Gewohnheit der Sportler, ihren Körper zu kratzen, Xeno, und das Öl zu beseitigen, das sie vor den Spielen auf ihren Körper aufgetragen haben. Landhäuser mit schönen Mosaikböden und Wandmalereien zu besichtigen, sowie auch das kleine Theater-Konservatorium.
Eine bekannte Sehenswürdigkeit ist ebenfalls das berühmte römische Haus, die Casa Romana. Es handelt sich um ein römisches Landhaus im pompeischen Stil des 2. Jahrhunderts und Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus. Gebaut in den Ruinen eines hellenistischen Hauses mit einer wunderbaren Abwasseranlage, die sich auf Kos befindet. Besteht aus 36 Zimmern und 3 äußerlichen Plätzen, den Atrium. Die Behausung wurde wieder aufgerichtet. Das Erdbeben von 1933 hat Kos fast ganzheitlich zerstört. Die Italiener, die damals auf der Insel herrschten, nutzten die Gelegenheit, den Stadtbau neu zu gestalten und ausführliche Ausgrabungen zu machen, da sie wussten, dass sich unter den zerstörten Gebäuden antike Monumente befanden. 5 Grigorios Caddesi'nde Antik Agora'ya ait yıkıntıları görebilirsiniz. Antik Agora, Kos Adası'nın hem ticaret hem de sosyal merkeziydi. İlk olarak milattan önce 4. yüzyılda limanına kuşak bir mesafe uzaklıkla inşa edildi. Kos Adası'nın Antik Agorası, Yunanistan'da günümüze dep kazılarla ortaya çıkarılmış en büyük agoralardan biridir. Arkeolojik bir alan olarak Agora, limana ait çok daha geniş bir arkeolojik hat içerisinde yer almaktadır. Bugün görünen kısmı ise 152 metre uzunlukta ve 82 metre genişlikte bir alanı kaplamaktadır. Bu arkeolojik hata Agora'nın ayakta kalan kısmı dışında ayrıca şehir sularının ayakta kalan kısımları, Afrodit ve Herkül tapınakları üzerinde özel konutlara ait harabelerin yer aldığı imara açılmış küçük adacıklar ve de şehrin antik limanının bir kısmı yer almaktadır. Ayrıca Dors stilinde inşa edilmiş Helenistik döneme ait tapınayı da ziyaret edebilirsiniz. Dionysos'a adanmış bu Dors stili bu tapınak ve sunar, milattan önce 2. yüzyıl, Helenistik dönemi örneklerine göre tek şeklinde yapılmıştır. Buna ilaveten Partimos Afrodit ve Pontia Afrodit'e adanmış olan limandaki Afrodisios tapınağını da keyifle seyredebilirsiniz. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş olan bu tapınak içerisinde Dors stilinde 2 tane tapınak yer almaktadır. Tapınak 469 yılında depremle birlikte yıkıldı. Yakınlarda Herkül tapınağı da bulunmakta. Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Ελπίζουμε να απολαύσατε την ξενάγηση στους δρόμους της ΚΟ, όπου περιπλανιούνται ακόμα οι μύθοι της αρχαιότητας και της παράδοσης. Τα τρένα μας σας περιμένουν για μια επιπλέον περιήγηση στο κέντρο της πόλης, αλλά και στο Ασκληπείο. Η Elma Kos City Train Pass σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας και σας εύχεται μια ευχάριστη διαμονή στο νησί μας. We have now reached the end of the ride. We hope you have enjoyed the tour in the street of Kos, where the myths of tradition and antiquity are still alive. Our trains await you for a further tour in the city centre, as well as Asclepios. Elma Kos City Train Bus would like to thank you all. Enjoy your stay on our island. Bizleri tercih ettiğiniz için Elma Kos City